Arvan Loken Body की मिखल द कांग्रेस मिखल द मांगजिन थाने सली अदब ममांग से की मिखल का सांग दमनरबदी माई पाकी सांग हंतरकली असफागी मखाद मणिपुर आर्मी कयाम कुने थमखीगरगी हाइना सुप्रीम कोर्ट न मणिपुर गवर्नमेंट हंगलकली इमा कैथेलदगी कस्टडी बिल्डिंग की लंबी द टेम्पररी मार्केट सेमगी मतांग यानब पुरखरे रो अहम की महुता रो अनि खक सादुना लंबी फालगनी अमसंग पाउमी मरी फुबगी पुलिस कस्टडी द लेरखिबा मैस्नाम दुजोन ngasi कोर्ट पुथोखरे निमित 15 जुडिशियल कस्टडी द रिमांड लौथखरे मयाम खुरमजरी अदम नेमिरी बस इंपैक्ट न्यूज नि आई तकलमम श्याम कनाइना हौजे पुंजा सी फावबगी मरुब पाव याम द पिजरी थास के तरामाथोई द तांपा के डिस्ट्रिक्ट मरी द पांगथोखिबा म्युनिसिपल काउंसिल तरानिपान अमसुंग नगर पंचायत नेपाल की मिखल की बोट मसिंग ngasi थीखरे इम्फाल ईस्ट की ओइना पोरमपात लेबा फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग हॉल द लमनाई म्युनिसिपल काउंसिल अमसुंग आंध्रो नगर पंचायत की काउंसिलर सिंह बोट मसिंग थीखी वार्ड तरानिथोई लेबा आंध्रो नगर पंचायत कांग्रेस ना वार्ड तरेता बीजेपी ने वार्ड अहोम द इंडिपेंडेंट मिरेफना वार्ड अनिदा काउंसिलर सीट की दमकता माइक पापंगमखरे इम्फाल ईस्ट की वार्ड मापन लेबा लमलाई म्युनिसिपल काउंसिल द बीजेपी ने वार्ड तरुकता माइ पापंगमखरे अदुगा कांग्रेस ना वार्ड अहोम द माइ पापंगमखी इम्फाल ईस्ट की एसडीओ ना माइ पालबा काउंसिलर सिंह द माइ पाकले हाइबगी सकंसी सिंह यंथोखी अमरम द इम्फाल ईस्ट की जिरीबाम सब डिवीजन की वार्ड तरा लेबा जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल द कांग्रेस न सीट मंगा अदुगा इंडिपेंडेंट मिरेफ सिंह न सीट मंगा फमंगमखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना लमसांग सब डिवीजन की मनुंग सन लेबा वार्ड मापन लेबा सेंगमाई नगर पंचायत कांग्रेस न वार्ड तरेता बीजेपी न वार्ड अमदा काउंसिलर सीट की दमता माइ पापंगमखरे अदुगा वार्ड अमदी लंबा याउदना हानदगी माइ पाखरबने वार्ड मापन लेबा लमसांग नगर पंचायत की मिखल द कांग्रेस न वार्ड निपान द इंडिपेंडेंट न वार्ड अमदा माइ पापंगमखी वांगोई सब डिवीजन की मनुंग सन वार्ड तराहुम लेबा मयंग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल द बीजेपी न वार्ड तरेता कांग्रेस न वार्ड अनिदा मसुंग इंडिपेंडेंट न वार्ड मरीदा माइ पापंगमखरे वार्ड मापन लेबा वांगोई म्युनिसिपल काउंसिल दना कांग्रेस न अहुम अदुगा इंडिपेंडेंट न तरुक माइ पापंगमखरे अदबु सामरु नगर पंचायत अमदी थोंगखोंग लक्ष्मी बाजार नगर पंचायत की हयेंग वोट मसिंग थीरगनी हाइरी माइ पाकलबा मयंग इम्फाल की काउंसिलर अमदी काउंसिलर की एजेंट सिंगना आरोना माइ पापगी सकंग से मतम साना पिथोक्ति हाइदुना पेंदबा फोंगदोकी भोट से मसिंग थीबजे 13 पुंग 13 द लोइरे अदुबु हौजिक फावबजे द पुंग अहुम हेंजलबजे द अखोइगी कारब काउंसिलर सिंगजिगी सर्टिफिकेट से अखोइगी पिथोकबो ngamdaba मया इम्फाल से हाइपर सेंसिटिव एरिया ओइबा खना चैनबा अदगी इलेक्शन ग मरी लेना मंगा खदंगा खेनर काब यावरे सिगुम्बगी टेंशन मैम लेबा मरक सिदा सिगुम्बा आरोना हौजि पुंग अहुम हेला बाउदा सर्टिफिकेट इशू तबो ngamdabase मासे थांगै सेनामक थमोइ सेंगना नुंगाइजदबा म फावे मतुंग ताबा इलेक्शन गैदा खोइ सुमाइना खोइ सर्टिफिकेट से याम थेंगना पिथोक पिगदा ओइरगदी हान ऑफिशियल अरेंज तौबियोबा बोल हाइदोखरगा सुयाम कुइना गेप लेबजे अखोइदा याम पेंजेदेबा हाइदि म्यांग फालजी इरांग कल्ले हाइरे अदुगी मथक्ता अखोइदि तंगाइ फदना लेकाइगी भोटनिना कादबा कैंडिडेट तुइ थोंगांदा अखोइदि फावर चतोरिबा अदुदा थोबा प्रॉब्लम जिंगदो मोइना अखोइगिदमक्ता करी सिक्योरिटी अरेंजमेंट तौबिदोरिब्रा करी तौबिदोरिगेबा मसे अखोइ याम थमोइ सेंगना अखोइ याजनिंगदे मतुंगदा सिगुम्बा ऑफिशियल गे ओइबा सोइबजे लेतनबा मसे याम चेक्शनबा अमा मथौ ताइ थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना बोट मसिंग थीबा लोइखरे लिलोंग म्युनिसिपल काउंसिल की ओइना वार्ड नंबर मापन हाइदोकपदा वार्ड मापन हाइदोकपदा कांग्रेस न मंगा अमदी इंडिपेंडेंट न वार्ड मरीदा काउंसिलर सीट की दमकता माइ पापंगमखरे थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल दना वार्ड तरा निपन हाइदोकपदा इंडिपेंडेंट न तरा तरेट आईएनसी न अमा फंगखरे यारेपो म्युनिसिपल काउंसिल दना वार्ड मापन की मनुंगदा कांग्रेस न वार्ड मरीदा अमस इंडिपेंडेंट न वार्ड मंगा द माइ पापंगमखरे कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल द वार्ड तरा निथोय की फॉल हाइदोकपदा आईएनसी न तरेट इंडिपेंडेंट अनि अमसुंग बीजेपी न अहुम फंगखरे कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल द वार्ड मापन की बोट हाइदोकपदा बीजेपी न तरो आईएनसी न अमा अमसुंग इंडिपेंडेंट द अनि फंगखरे वार्ड मापन लेबा सुगुन म्युनिसिपल काउंसिल गिना आईएनसी न मंगा बीजेपी न अनि अमसुंग इंडिपेंडेंट न वार्ड अनिदा माइ पापंगमखरे
Bisnupur District ki manungsana Bisnupur Municipal Council ki wat taranithoi ki bot masing thibada Congress na taret BJP na ahum aduga Independent na wat anida council sit ki damakta mai pakre. Nambol Municipal Council ki wat taranipan ki bot masing thibada BJP na taranithoi Congress na manga aduga Independent na wat amada mai paki. Kumbi Municipal Council ki wat mapan ki bot masing thibada BJP na wat anida aduga Independent na wat tareta mai paki. Kuakta Municipal Council ki apunma wat mapan ki manungda BJP na ani Congress na mari aduga Independent na wat ahumda mai paki. Ningthakong Municipal Council ki apunma wat tara mari ki bot masing thibada Congress na tarani thoi aduga BJP na wat anida mai paki. Moirang Municipal Council ki apunma wat tarani thoi ki manungda wat manga ki bot masing thibada Congress na wat ahumda aduga BJP na wat anida mai paki. Ngasi haido kiba Arvan local body ki mikhal ki folda Congress na masing hena mai paklabaso Congress ki pibam haneda ki marai saitharakli ngasi Municipal Council tarani panamasung naga panchayat nipal ki mikhal ki fol lauthok ki bagalunna apun sit masing sani humdra mapan ki saruk ahum thopa ki manungda Indian National Congress ki saruk ama yauna kabang ngamlaroi haina BJP Madhya Pradesh ki President Thaunawjam Saubana Fongdokre ngasi numidang wairam nitai pachutekta leiba party office ta paumising unaba amada magna haikibada mikhal mamangda Manipur ki minister na yengna si haina phongdokiba adu mikhal gi fol asigi matungda kari amuk yengna kisigi hangki mahangna makhata na haikibada ngasi gi mikhal gi fol haidokpada nanghaudaba wat kharagi lakadaba fol dasu Congress ama ani karak pandatana makhata na karak ngamlaroi handak pangthokiba marki mikhal amadi ngasi haidokliba local body ki mikhal gi folasi yengluraga lisingani tara toreta pangthokadoriba general election da achoba awan mama laklagani Manipurda awan mama purna magidamakta prajamiyamna BJP bu mai paghan magidamakta thagatpasu fongdoki Haujik 81 dagi hena INCC kadri lehori besidasu yam karakane bu ude maramaduna ahum thope amase su yaw ngammaroi hana 21719 mak moina pairamani except ningthogong ki municipal natana hairiba Manipur punamakta leiriba municipal taranipan nagara panchayat nipan gi election da thina mai thire masing suna lepang amdabagi mai thiringai da amuk lep khibadugi haujik kara AD 81 khaglai Congress party hawal araloi ngasigi miphamadra wangang kiba thangmeban assembly constituency ki MLA case joy kishan na handak pangthokiba mikhal asina Congress party pamnadre haibadu takpani haiki thongjo assembly constituency ki MLA TS Biswajit na Congress haiba political party asi nataba atoba political party ama mahut sinanaba leitabadagi miyamna khangdun lainerapani adabu handak pangthokiba marki mikhal amasung ngasi haidokliba mikhal gi fol asina Congress asi miyamna kayayamna pamnadrabagi haibadu takli haiki thangmaiba namsung ai colleague thongju gi Sri Biswajit kida miyam punamakna Congress achaw para ama tambigre makha tarakpada hujiksi Manipur gi praja punamakna Congress si pamnaraktaba haibadu oire haibasi handagi result sina tae local body election haibasi adugimati grass level route ta tawba election amani masajda aikoina public ki mandate akoi Congress ta leitaba haibasi sina tasiyengna lakadoriba akoigi municipal corporation ki election amadi 2017 da akoigi general election tawgadabisu achawba mami oigani Armed Forces Special Powers Act 1958 ki makhada Manipurda army kayam kuina thamkhigadagi haina ngarang Supreme Court na Manipur government da wahang tawkre haina Times of India na phongdorakli army na state asida sei kunthra manga lerakpa asida law and order gi phibam phagalabara haina su Supreme Court na hangkre haugiba sei kunthra asida sasinaba khothoknaba gi case lising amaga chamnga hena sathakre haina Armed Forces ki makhada siriba maral amadi asphana maram oiduna police na FIR EU yadi hairiba asibusu thejinaba high level inquiry committee ama Supreme Court na CM ki basu laikrabani extrajudicial education victims families association Manipur na hairiba Manipur ki NGO amadi Manipur health services ke hana director oiramba TS Suresh Singhana thangalakpa petition singda Manipur dagi asfa lokthoknaba demand tawri
Committee report yenglaba matung amadi petition sing asi taraba matung da Supreme Court ki Justice Madan B. Lokoramasung UU Lalitna Saba Bench amana matam khara khaki oina Laigadaba aspa hariba ek asina Manipur sei kuntramanga hena laishilakle Laluluf singna Thoglak loin order gi pibambu government na thengnabada mateng pangnaba ek asi thamkhibani haina fongdokre Okram ibomini lusing Manipur government ki advocate V Girina court fongdokhibada Manipur da lalobba gi irang leiba amadi international border asi yamna phawdok phawjin tawba yaba maramna Manipur da ek asi mathau tari Matam amada maru oiba laluf tarani thoirom leramba adu sei kutramanga gi matungda ngasi su Manipur da asobo laluf maridi leiri Committee of Affected Shop Owners of Ima Kaithel to Custody Building ga Manipur Government ga Ima Kaithel dagi Custody Building gi lambida temporary market sembagi matangda yanaba purakre yanaba puraklabasu ngasi ayuk pung manga dagi numidang waram pung manga fawba sintha lepagi sangsinkhiba khongjang adudi adamak satagani haiki ngasi Manipur Press Club ta pawmis unabada Committee of Affected Shop Owners ki spokesperson Huidrom Badan Kumana Chief Minister ga ngasi committee asigi met sing kauraktuna Chief Minister Bangloda Chief Minister ga unaki unaba aduda committee ki maikai dagi Ima Kaithel dagi custody building gi lambida ro ahum thoktuna sariba temporary market asi ro ani khak saduna sathok sasin gi lambi piu haina taksin ki Chief Minister nasu ro ani khak saraga ro amana lambi satpham ohen ba haiba wafam asida yaraki haina paudam ki अखोई टैंकी दं गाड़ी की टैंकर मैम चंब याब लोनना अखोई फायर मैहौ लापो लाकान फायर ब्रिगेड चिंब मैम का चंब यानब अचौब जगह खापना तौदना चीफ मिनिस्टर यानरे सेमजनब याब सेमजनी याद्रगना पूरा डिसमेंटल तौर सेम यातागना लोई मकोक सानी है वफम थमकपनीना एनी सारको जगह जगह की अयाब ताथोक ताचन अपाम पामदो खनरदी सुमाइना अखोई कनोसे थोना अखोई Paumi Mari Purubagi Police Custody Lerakiba Top Lerakagi Maishnam Duzon Ngasi Serap Court Laiba District and Session Just Court Ki Chief Judicial Magistrate Ki Mamangda Amukhana Puthokre Ngasi Nongtil Pung Ani Makhairom Taba Inta Infal West Ki Chief Judicial Magistrate A Notunesori Gi Mamangda Police Ki Akanba Session Thauranga Lunena Puthok Pulama Matungda Numit Tara Mangani Judicial Custody da Rima Lauthakre Lagliba Tang Kumapana Amuhana Courta Puthok Hairi Maishnam Duzon ngasi kota potolagani tabada soklaba paumik imam manung amadi yamnaba miyamna imaibel kayana court ki gate ngaiduna lekhi serak adada thokiba thodok aduga mari lenana sejai amasu sai thoroppadagi khoi saunalaba miyam adu amukasu hena saunaraktuna si sarme mi ising adu fanana bahotnabada lot khibadagi fabangam khidre ningsingba yabadi paumi maribu siba yaba mamongda Purakpigidamaka Duzon IPC ki section 326 ki makada farba matungda police custody da lerakibani Imphal East District Police Commando ki apun ba khutpu amana thas ki tang tara honda thamal khongi akoi bada thibo ma ki thabak sathabada pre-pa ki active member ma member ani farami ani adudi kongpal khaidem lekai dagi brahmachari mayum Goro Sarama alias Bobby San Sahi Kuntramari Apopa Lekidraba B Singaji Sarama Masung Laikaya Simaktagi Mandingbam Samu Sing Sahi Yankai Apopa Lekidraba M Kala Singni Makoi Animio Kayadagi Selo with the Sena Hairi Makoi Anigi Matakta Porampat Police Station the Kesama restart Taukre Nakalamar the Tasik Taramari the Imphal District Police Commander ki Kutpu Amana Maibam Laikai Akoi Bada Tiboma Kitabak Satabada PLA RFF ki active member and Fagat Krihaina Police ki PRO the Gitadorapa Sirulaman Kangalakli Ayunung till Naidana Numidang Kaidana Matau Tauzariba Paumi Singda Kutarakpasi Ladiba Manipur Kunai Asida Singarapani Haina Loba Yai Haina Thamibal Assembly Constituency MLA Kumaksam Zoikisana Fongdo Kre Warolasi Haukibatang Taramatoida Tamtina Purakpadagi Soktuna Zenims ki Special Water like another lady by Manipurda Nungtiki Pomapau se Sangai Express ki Senior Staff Reporter Atopam Zitienda Thamweban Kendragi MLA Zoikisana Selge Tengbang Pibaga Marilenana MLA Fongdo Kibani Ayuk Nungdang Naidana Prajamayam ki service Toriba media person Amada Puram by si Manipur Jati Punamakta Singnarak Panina Lobam to e Manipur media Loriba Todang Akogi Ladiba government Singna any Tabak Torpura transparent or no Honoriba Aduga Kangluk Pachen, Mr. Nushina Honoriba Jati Mujati Canada
ꯊꯝꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏ ꯀꯜꯄ꯭ꯔꯤꯠꯇꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯟꯕꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯊꯣꯛꯏ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ IGR ꯁꯥꯎꯊꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯃꯥꯟꯗ 39ꯁꯨꯕ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ 9 ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯆꯤꯡꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ PROꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ M. ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯒꯦꯁꯠ ꯍꯥꯎꯁ ꯁꯖꯦꯟꯊꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ M. ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯃꯈꯥꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ 29ꯁꯨꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯋꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯗ꯭राइविंग स्कूल मेंबरसिंग अमसुंग हजारदस कैरियर ड्राइवर्सिंगना ngasi thoram aduda saruk yaki regulatory mechanism का हाईगरा system हम लोग ना put in place a system ये लोग कोई ना scope open by से human करो दे अपन effect तो बोले मुझे यार कि तो दरबार ना कोई मधुने कोई transport की ये transport अंतर जो है transport हर गमो कोई traffic ले ये हमारी stakeholders में आमने में पूर्ण में सबने ना कोई safety Public Health Engineering Department की थादोरा पचेल अमना Water Supply Maintenance Division 1 की मखादा लेबा इम्फाल अमसुंग Greater Imphal की कंज्यूमर सिंगना खोयाथोंग दा लेबा काउंटर दा खक्ता नतना कैसामपाट क्वाकैथेल अमसुंग All Assembly Zonal Reserve Station सिंगदा लाक्तुना बिल थिदोक पिना बखंगलकले लोइना PhD की स्टाफ सिंगना युमथोंग खुदिंगदा संगना बिल खोंगटपदा मियामना थिदोक पिना अमसुंग unauthorized consumer सिंगना रेगुलराइज तौबीबगी खुदोंग साबसु लौबिनाबा खंगलकले Malaysia की पुसलापा हैंड ग्लोव ममल हेन योलम पौना बजाद लेबा फार्मेसी अमा निमित मंगानी की मनुंगदा सेंगदोरनबा इंडिजिनस पीपल्स एसोसिएशन ऑफ कंगलेपाक इपाकना खंगनख्रे ngasi kaisampata leiba ipa ki office ta pawmising unaba mada hand glove adubo leirubani haiba LMS Law College ki mahiroi leisang them lamyan mana phongdokibada pauna bazada leiba Nirmal Pharmacy dagi industrial hand glove amalupa chama marifuda lerakhi adubo singnabadagi mamal thaba sticker adu setalaga yengnubada MRP mamal lupa humudra thaba thengnarakpadagi ipak the complaint lakibani लोइनने इपाकना फार्मेसी अदुगी मियोई अमा कौखटपदा फार्मेसी अदुदा सेल्समैन ओइना लैबा राहुल प्रसाद कौबा मियोई अमा ओइरमखी ओइना लाखी अमसुंग वहंग पहंग थरबा मतुंगदा निर्मल फार्मेसी असि बिहारदगी शंकर प्रसाद कौबा हाउजिंगना तेलीपतिदा लेबा मियोई अमागिनि हाइबा खंगबा ngamkibani इपाकी सियामिन सापमजा जदुमनिना फोंदोखिबदा मणिपुरदा लैरिबा नन मणिपुरी सिंगना मखोइना योनिंगबा ममलदा पोट योलिबा असि खुदक्ता लेपकदबनी लोइनना निर्मल फार्मेसीना मलेशियाना साबा पोट अमबु मणिपुरदा पुसिलक्तुना ममल तंखाई अमा हेना योलमलिबनो हाइबगी फार्मेसी अदुना सेंगदोरनबा खंगनखि निर्मल फार्मेसीना पौना केथेल लेबसिना योलिबो ग्लोब सिदा सुमना खक्तंगी लुपा हुमद्रा बि पोतो बचा मरफु चाम हुमद्रा योलमिनि मसीगुम मैम सिंसे अखोई एपा इरमदम सिगी मियोई सिंसिना अखोई खुदिंगमंगना पोट अमा लेइ मतमदा पोसी मोमेंट कयानो मसी पोट सिगी लेरिबा MRP सिगी मथक्ता करी लेबे नपसली सि नपसलीबा खोजलिबा हाइबसी यामुनि येंबिबा अखोई केस मेमो लौबसुम मतम खुदिंगता कौबिदो भई हाइ अहानबा राउंड की ओइना इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन IPPI प्रोग्राम थास के तराथित मणिपुर की मफम कैद पांथोलगनी प्रोग्राम असिग मरी लेना डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेस ना पोलियो बूथ लिसिंग अहोंग चौम निफुमातो हांगदोकनी मसिदा सही मंगा फाबगी अंगांग सिंग लाकपिदना ओरल पोलियो वैक्सीन पिथक पिनबा डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेस तगी थादोरपा सिरलमना खंगलकली
All Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association gi kuntra manga suba mapok kumon gi thorom ngasi GM Hall da pangthokre afaba ozana afaba khunai ama semi haina ngasi gi thorom adu saru yakiba Education Minister Morangtham Okendro na phongdokre Minister Okendro na phongdokibada afaba ozana afaba mahiroi semi afaba mahiroina afaba khunai amadi lengak semi haiki State Education Department ki maikaida gi su lamdamasi education system phaganan bagalunena oza singi phibam phagana bahonari State asigi education gi phibam phagana bahonabada mipum khudimak ki thaudang lei haina minister na makha ki ngasigi thoramaduda Education Commissioner Education Director yauna oza gi sinfam da leiba miyoy amasung mahero kayana saru yaki ngasigi thoram aduga mari lenana All Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association gi lekhidraba founder members singi mafamda haikaleka sutam gilonena ahaloraba oza kayada khudol pot piduna ikai kunabas utki अफब ओजाना अफब छात्र सेमगनी अफब छात्रना अफब खुनाई सेमगनी अफब लेंगाक लाकनी सिगी वखलोलनी से अखोइना जंजनजरगा हेता कोई मयाम अनि सुबत तांकक हाइजबताई हागना डिपार्टमेंट सि पुजरकदा नहोना अखोइ अमु टीम एजुकेशन हाइदुना मिंथोनदुना अखोइना सिगी हागना कमिश्नर नि भाग मंत्री नि सेक्रेटरी नि डायरेक्टर नि हाइबना तबा एजुकेशन की लम से चौखटनाबा मसुंग मसि करिगुम खरा अखोइगी स्टेट से कंट्रीब्यूशन पिरमगा लाइक तंबद मिपाल तांगदबा मणिपुर म ओइना बहनबदा अखोइ पुन्ना होनमिनरी माइ पाए हाइबदि नते दुबु खरा खैदि मांगदा अखोइ चंगसदा Monsang tribe gi culture bu nahuna yokhana bagi pandamda our culture for posterity haiba thimda Sirti Upara Sur Mongsang tribe union na sinduna ahanma Mongsang cultural exhibition the Risius Monsang Naga Ikem festival ngasi Mongsang Pantha village da pangthokre komai asigi sargam oina sanang hatuna miyam gi aifanaba sacrifice su tauki komai tawfamda Monsang tribe ki oiba traditional ornaments wagi items sing kaya utki tumthang nabada community na Sriti Haragasu Kangnaba Monsangi Ikam Festival asi Hanadi ina kaira khunba imungna sponsor tawduna numit humni dagi marini faba pangthok lami komai asigi face mari lay adubu matamga sunaba mawongda face mari asi subsillaga ngasi pangthopani komai asigi mailena folk dance folk song amasung Ikam dance ki utki thoram aduda komai asiga mailena memorial stone ama surgi hanagi president upa SS Quathana hangdoki preserve tawduna thamlaga makhoidasu khoigi Monsang tribe ki horokpham Monsang tribe ki chauthukningai gi oiba adugumba ina kollaba culture tradition fazaraba khoigi khutsa gi hairaba culture ga mari leinaba item kya display tawiduna ngasi utpibasi masi history bu saktakpane nai lose Monsang tribe ki matang da fazana utpiduna telaba matamsida yamna sahi yamna preserve tawraga labadum ina kollaba tradition culture se aina khara makai khangjaba ngamba si masi yamna laibak phobani Sirti Upara gi president NZ Benithana phongdokibada Monsang tribe asi apipa phuram ama ujarabasu mapa mapu singna thambiramba fajaraba culture amasung tradition lay masibo yokhanaba amasung tungda lakadaba mirolna khangunabagi pandamda kumai asi pangthokpani mangna makha takibada ngarang su makhoi Monsang ni ngasi su oiri hayeng su oihigani mangna makha takibada sitharalaba culture asi sitharaba community ni community amadi identity kananaba honabada aikhogi culture asibo yokhatpa mathau tai haina Benithana makha taki This Ikam festival has been observed and celebrated by Mongsang people in the years past, in the olden days, by well-to-do family. But since time, we could not afford to organize by one family. It comes to communities sponsor festival to preserve our culture, tradition and custom for posterity for our younger generation. For which reason, we organized this first Mongsang culture exhibition. Kuntra mapalak suba imona festival suni tarataru ngasidagi wangkhain tempukri mapal haukre festival asi haudopuki thoramda naha uriba angang singna nisa sarapa matamda anganba matamda khangdokpa ngamnadaba mama mapa oiba singna naksina loina bigadabani haina Dr. R.K. Lenin Professor Rims Psychiatry Department na phongdokre sanabi na purakpa ahongbada nisabu hena sizinabagi sanabi ama lakliba sindagi kalona naba aikhoi khudimakna honna miraba mathau tai hainasu mangna makhatana phongdoki
Numin mangani sumna satagada festival asida angang singamadi naha oriba singi haksialda kharada oreba su kanaba puraknaba MMT ga kusanaduna masana kaya hafli. Natural Language Processing Manipuri Language High Bahirama Sidanamit Tarini, Subna Satagadaba, Workshop among a CDM College of Arts in Fali Conference Hall, Haudokre. Workshop of Linguistic Data Consortium for Indian Languages, LDCIL, Central Institute of Indian Languages, Mesuramasung, Department of Manipuri, DM College of Arts in Fal, Kusanadun Sinmani. Mahiroy amasung research scholar kayana workshop adu saruyaki Linguistic Data Consortium for Indian Languages amasung Central Institute of Indian Languages Mesurgi mioi marina sabatim amana workshop asida hiram kayada wangangani state asigi graduate amasung post graduate thamliba mahiru singda ahen information pinabagi pandamda workshop asi pangthokpani haina workshop asigi coordinator Dr. Rajkumari Musuk Sanana Pawmisin Fongdoki Natural Language Processing Manipuri Language की प्रोग्राम से कॉलेज की BA स्टैंडर्ड की थाकल लेरिबा छात्र सिंह अदुगा लिंग्विस्टिक्स तमीबा लिंग्विस्टिक्स की छात्र सिंह अदुगा लिंग्विस्टिक्स की मरमदा रिसर्च तौरिबा रिसर्च स्कॉलर सिंह मखुई की दमकता खल्लगा असिगुम्बा प्रोग्राम सिना नुमित तरेनी पांगथोअगदी मखुईदा खजिक्तंग ओलसु कानबा फंगदरा न कंजरगा सिगुम्बा प्रोग्राम से पांगथोकजबनी Manipur State Sumang Lila Council na say kuding pang tok to lak pa sumang lanin tham kumai la liba thas ke kun ma thoi dagi hauraga February awm phawba pang thok lagani sumang la sanglel semjin baloi da bana maram oiraga say kuding ge December tha da pang thok to lak pa kumai asi yai thok to laki bani panba yabadi ning tham kumai asida lila party tara hom doin sar yagani kumai asida saru Yavana Lila Party Sing Asoba Sanging Ama Oigani Haina Manipur State Sumangla Council gi Lifetime Secretary Sagurakpam Hemantan Fongdorkli Lunana Ningtam Kumai Asida Housing Fawada Government ki site gi Mating Amata Pangba Laitri Adubu Panglakigani Haibagi Tazaba Tamli Haina Makatana Fongdoki Sumangla Ningtam Kumai ji ko na pangthok jawi pandam di kaino na haita di Sumangla gi group sing ji masing hengkat na ba akoina academy festival ji lakadu bisi mangoina na academy festival da yawgadu ba all Manipur Sumangla festival na akogi academy na pangthoi ba festival se masi yawba yana na gi damakta ko ya khaitare tes sangyeng ama na pangthok pa festival ni Narol Khongthang Artist Association Sakti bi party na sanaba Sumang Lila Lekang lagi ahing ngarang thangban hizam dewa lekai da utuna miyam da khudol tamkre hari lila asigi Mani Yumnamni Ivani, Director na Wari Panabani Amasung, Producer na Ranjit Atokpamni. Lila Asi State Asida Toy na Tokliba, Mob Justice ta Yumpam Oibadanatana, Miyam de Awareness su Piri. Khavaraki State Sing Maru in Tamil Nadu da Pangthokpa, Tamil Sing Oiba, Pongal Kumai Ngasi, Manipur ki Mori da su Pangthokre, Pongal Festival ga Marilenena, Pangthokiba, Sana Konabama Sung Tamil Singis Anabi Ama Oriba, Rangoli Yekpana Singbagi, Atoyhen Tanabaki Ulena, Mako Matang Taraba Singda, Manamatum Sing and Toki. Tauramaduda, Teonopalgi MLA, di Korung Thang, Autonomous District Council, Sandel Siamen, Lukosai, Jau, Moregi ADC, MUB, Moregi Edison SP, Jangmang Haukip Amadi, Tongan Mamas Nabami Kayana Saruyaki, Nasiki Toramadu, the Atoy Mitunglen Oikiba, Manipur Government ki PhD Minister Ihemo Sandrana, Tamil Singoiba Pongal Festival Pangtop Asina Mori the Kundamina Riba, Furuk Mastelgi Marta, Nungsi Sanaba Pura Oirsan Haiki. Sondana More, Tawudamu, Yang Shivano, community Loimama, Matamdu the British Mapali, Matamdu the Tamil Loigera. पंजाबी अखोई सिक्स होइगेरा मैतई होइगेरा मुस्लिम्स होइगेरा कुकी अखोई मरोपांग कुकी चिन ग्रुप की होइगेरा जौ होइगेरा लोई नमक एरिया सिदा बर्मा दसु ताबा इंडिया दसु ताबा अदुगुम कम्युनिटी में हम लेरम जगह होइबा Sayola Masuna Palon Taudan Pangtoliba Kuntarelak Suba Road Safety Week ki Sargam Oina Wakaton Pangtokre All Secretariat Mamangdagi, Walk and Transport Minister Kes Ratan Kumar Lam Thaduna, Haudokiba, Wakaton Aduda, Transport Ki Commissioner Lakshmi Kumar Masung Transport Department Ki Makok Thongba Official Singsu Saruyaki, Tongan Maskal College Ki Mahiru Sing Yauba, Wakaton Adu, All Secretariat Tagi Hauraga, Nitaipat Chutek, Sampat Pauna Kaitel, Lambi Masung Ima Kaitel Fauba, Satki. Namaru and a queen, a sea Wakaton Zina, Quiggy.
Manipur maruin Imphal area hai tare masi yam chawba jaga ju nate masida koina yarige koina khongna chatpagi yamna akhoi darkar leba matamda gari sizinarga ju yarige de koi city manung sida khongna chatpasi encourage toba adigi cycling gumba sizinaba akhoi maduna haksang ju phaba aduga akhoi accident gumba da ju handana bagi madugi pandamda pangthokpani Hauzik ngasino bagi sanagi pau First Manipur Starhood Day Women's Polo Tournament isingni taratar ko mari lenena ngasidagi US tagi lakpa polo sandaroi nupi yauna Imphal gi mapal kangjibungda practice haukre laliba January gi tang taratir tagi konmathai faba sadagadori ba tournament asi Manipur Polo Association na sinduna nupi polo sandaroi singbu promote taunana ba pandamda pangthokadori bani haina All Manipur Polo Association gi president Dr. K Sarasandra Singha na phongdorakli Tournament asida saru yanabagi damakta US tagi lakpa Julia Smith na ahanba oina Manipura khakta phangba poni thauduna sanagadoriba asida khenaba khara leirabasu nungaiba phawi amadi Manipur gi team ga pullaga mai pakna sanagani haina impact news ta phongdoraki panba yabadi US tagi lakpa sanaroi maribu Manipur gi tongan ba team da sanaroi amamam yauduna sanagadoribani handaki asina statehood dega konchai toroga nupi gi polo association ama adugi matakta America degi laga polo player mayam laga sanabasi All Manipur Polo Association gi members singna aikhoina yamna nungaije sauthokpam pokche yamna active oba mawongda yam pamjaba mawongda mayam gi apama mawongda soiduna tournament asi pangtholagani de hena chawkhatpa porokani chawkhatpa oigani WFC Morang Khom na tari substar level Morang Jam Ravi Chandra Memorial Open Football Tournament ki winner oikre ngasi tournament asi ki final match adu da WFC Morang Khom amasung BFC Basi Kong Panthoi bi anina apiba matamda Panjal anini sanaduna match adu draw oibadagi tournament committee ki sana pathau ki matungina kicks from penalty marks na tournament asigi winner oibadagi live lepnanabada oinabagi live lemnabada WFC Morang Khom gi sanaroi singna kaw ke penalty kick sing adu Panjal onthopangam ki bagalunena BFC Basi Kong Panthoi bi gi sanaroi singna kaw ke penalty kick ani Panjal onthokpa ngamawdaba aduna maram oiraga WFC Morang Khom BFC Basi Kong Panthoi bi Panjal taruk marida mai thiba bikibani M Ravi Chandra Trust ki senang makhada kyamgai Ideal Girls School kyamgai mayalekaida pangtholiba football tournament asida team kuntarun saru yaki tournament asigi ngasi losin bagi thormadu da ya school assembly constituency ki MLA Ali Bomsa ngakpigani Elsa namasung Wangoi assembly constituency ki MLA Olukhoi ga loinana trust asigi donors singna tongan ba lam kaya da makomathang takraba amasung winner amasung runners up ki team sing aduda manamatum kaya kusindaki TSB Chandra Singha Football Academy na sinduna Tavung Kokta Laiba Academy Sigi Sanabungda ngasi Sanakiba under 10 boys ki ahanba league match aduda TVSFA Tavung Kokna TFA Tinungai ba Panjal ahum amada maiti ba pikre Anisuba Sanakiba Liktana MTSU Malomna Lion Club nanga papal Kangzabi Masinbo Panjal Taruk Anida maiti ba pibangam kibaglunena ahum suba Liktana TVSFAB Tavung Kokna Neroka FC Sangak Puba Panjal Manga Amada Maiti Pikre Saturday tournament asigi Mari Subal Liktana RFC Kamnam Lerek Amadi HUFA Hangang Anin Apiba Matam the Panjal Ani Sanaduna Mets Adu Draw Satkre Saturday tournament asigi Makataba Lik Metsing Tas Gitarati the Sanargani Imphal West District Football Association gi miyang makhada Sekmai Kangjebang Youth Club Sekmai na sindana Saitara Mari ki makhada leiba Nupamasa Singi Oiba Football Tournament Development Program amang asidagi hauhre thamasu na pangthokadaba development program asida under 8 10 12 amasung 14 gi manung sana leiba Nupamasa Sanaroi Sama kunasaru yari ngasi football development program asigi haudopagi thormadu da Imphal West District Football Association amasung Sekmai Kangjebang Youth Club Sekmai ani gi thaupuri bami kayana saru yaki Manipur Veteran Cricket Association Sindra Thabal gi public ground da sathariba ahum subakun 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba ahum subalik match amada Cyclone Thangmiban mai pakre ngasi gi match asida Model Club B Singama Khana tos ngamdana betting hana sanakiba da apiba overkun da wicket taruk turaga run sama taratruk lobangam ki masigi pakum oina ani sub betting sanakiba Cyclone Thangmiban na over taratruk ka ball manga the wicket mari turaga run sama taratre loduna match si wicket taruk ta mai pakibani Cyclone Thangmaiban gi batsman Rajesh na knock out the run yankhayum doi loduna
ngasi match asigi man of the match tab ngamkhre hayeng sanagada marisubal lekta Imphal West Veteran Cricket Club amasung Dynamic Sporting Union Kwakatel anina lamba taunargani hauze arobada mariba paumna pizari Arvan local body ki Mikhal Congress na mangzin thana chali aduba mamang sai ki Mikhal da sangam narabadi mai papa ki sang handharakli Asfagi Makada Manipur Army Kayang Queen Tamkikatagi Haina Supreme Court na Manipur Government Hankre Ima Kaitelagi Kasturi Building ki lambi da temporary market semagi matang yanaba purakre ro ahum ki mahuta ro ani khak saduna lambi phalagani Amasung Paumi Mari Purubagi Police Custody da Lerekiba Maisnam Duzon Nasi Court Puthokre Nimitara Mangani Judicial Custody da Remand Lakre